ইয়াত যিবিলাক চকুৰ মানে বিশেষভাৱে বেমাৰীসকলক লৈ আমাৰ ইয়াত লোকেল ৰুণিঘাটা স্থিত বাসিন্দা আমাৰ ছাৰ ড০ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মদেৱে দুখীয়াসকল ৰাজ্যৰ অলপ সহায়ৰ কাৰণে যিবিলাকে চকুৰ বেমাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঔষধৰ কাৰণে বা চকুৰ বেমাৰৰ কাৰণে যিবিলাক সুবিধা লাগে সেইবিলাক সুবিধা অপাৰেশ্যন ইত্যাদিৰ বাবে ঔষধৰ বাবে আমাক আৰু মোৰ ছোৱালীও এজনী আছে তেওঁলোকক মানে আজি ওদালগুৰিলৈ লৈ ডক্টৰক দেখুৱাই যিবিলাকৰ যি ঔষধৰ দৰকাৰ হয় আৰু অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এইবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ আৰু আমি সকলোৱে তাত যাবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছোঁ। সেইকাৰণে ছাৰক শ্ৰীযুত ড০ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম ছাৰক মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি ইয়াত উপস্থিত বেমাৰীসকলৰ পৰা তেওঁক মানে বিশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিকৈ মোৰ চমু বক্তব্য দিছোঁ। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंग्लिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यू सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।